Akariba Tharaka na muno baria batumagira barabara ya Tharaka Nyanga na Tunyayo ringi ni bakuromba thirikari ya kaunti kubathondekera barabara iu bakiaria baugite yathithirwe kilomita 2 akina konge gwatigirwa na kinya gutikwitikirika na ndini bakuria ngabana Njuki kubaririkana na kubathondekera njira iji kenda kubuthiria ugendi. Paul Wakabithi na rugonoru. Barabara nene ya kumandara gutukira Bwakanyaga Mwankira Tunyai. Barabara ira yarugurirwe gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki miaka 5 mikuruku arabacamithia kilomita 2 kina kubakinyira mburiki akari amwe na atumiri barabara ino baratiwa bakarerete karia nyungu na gwitirana njege bagika magambo kono ntubakuthukanga ko barabara ino. Barabara ino twarete karutho kuma Tunyai Mwanka Marimanti na thina kuthiria miaka 5 ugu itathirikirwe aja yatigirwo ara anago ndutagira gwira 5 gukinya kambinga gwira nontu batuko ira tukoria Mheshimiwa Muthomi Njuki barabara no mabangite ata mantu mayo na karamiga ekirwa kuma Tunyai kintu kilomita 3 kukungi gutiena rami ende tuyo tutesekaga muno nontu tutikumba kinya kuruta biashara cietu bora tubateri guciruta. Muthomi Njuki atwirite wana twarikiria na kumuthura ambirie uongozi wake akarikia na kutuikira lami within 2 years, lakini Mwankira aikire to kilomita 2 ugu na tera story yake barabara no kina barabara chonda cha Tharaka Nithi tatiga barabara nayo nkakita chubagirwa na twera indeto tegakirwa lami kuma Ndara kuthi Mwanka Tunyai mubira ukaringo Tunyai ukenda Mwanka Ndara thaino munde barabara no tikurukika mu Rwanda gari chyo utingane no makurukirogo. Barabara iretemete akaria babomba gucoka nyuma kimaendeleo akagita tara miaka 5 Mwankira mthito kwaria ukwerekete were mbe chimiti to tumekata inu na we nyabya chari mukirute kai inene uko nimbe kana we nya to na customer maingi mono no nturami no tonkari tyo ukuthoko kurukira biashara pengine tene mbura yebura unatie biashara nonto into bia biumana ala kura tyo kinya tigwende tukaya thokoni demwe tukana gututena into no tonkari chire mu yokinya thokoni kana barabara ite kwendi into na bikibiki wetwika tigone twetesekana arene mbitwanene ya akaria bakire gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki kumera tugwecima tukumuromba teromba no ntitamu yake mwicho eno etikathia tatuthirikiria barabara eno gavana kana thirikari ya kaunti wethirwa pengine ekenda tuyuririe karamia kuna tigo tumbe gutetheka no ntitukuthina muno tene mbura yaura tio tuna thina nene sana tukikubatagira kuntu kwingi no ngatwekira maiga kenda bikibiki cyomba ukaruka na titwinde twino uweso obu tende kinyanto beze sibitari unu kama tete mtu mwaje na tokarutha oga kama ta mtu na mugongo ruru mwetirie karema ruru chokera bikibiki kenda uthi kana tukatetheka ata utikori tugoteseka muno twiteseka antu bakuru na abaraje ende tigo twina thina nene muno. Ria thirikari wene Tharaka Nithi yumbite gwaka na kurikia barabara ya Eko Mwankira Itugururu amwe na gwikira rami barabara ya Kambandi Mwankira Ruguti na kurikia Bururu. Kirihi gicigo mbunge kiamara thirikari wene Tharaka Nithi bagikira rami barabara ya Mithero Mwankira Kanwa amwe na kuiga bakibangania gwikira rami barabara ya Itugururu kuthi Mwanka Kamaindi. Kirichigo mbunge biri bithatu kiamara Chuke Gamba Ng'ombe amwe na Tharaka ujumbe wa Chuke Gamba Ng'ombe Patrick Munene akiwa ayanjirite barabara Kathomba Cherami tereche Tharaka mujumbe gwikira rami ukegwiru kono na ntai gwana kinya tereche mara enkiripotera Uru TV kuma tereche Tharaka Bito Paul Gwakabithe.